Nyo tengok ke terlanjut perjalanan belum dengan di Vietnam. Nyo meyak kohok bancut bawa Vietnam. Masih sama ya. Jadi sebelum juga mau kenalan le, sonan ka badut dong ka kohok. Oke, beres, mantap, meyakinkan. Jadi buka nomor HP le, buka Instagram lah. Cuman buka apa ya translate betul. Kadang-kadang pakai HP, kadang-kadang di translate dengan je. Nyo suasana kedai je, nak merchandise, nak baju, nak topi, nak pomade, nak kacamata segala macam. Okey, nyo dah yokoh je bacut kan, dah style lah kan ko styling mendang. Sambil kenalan. Styling pakai vitamin yang biasa. Sambilan di setel ya pegang-pegang apa lah baca-baca kan. Cuma bantu translate lengan je yang je bahasa Inggeris. Okey, nyo kabere kali setel tinggal buka tu. Lagi biasa bakal nyo tetap lagi terima kasih Pak Ji karena kali setel nyo kan. Dan nyopat na list harga ko lumayan sih, tapi okey lah, mantap.